Yum, yuppie, yum. Yup, 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 yuppie, yup. Ľudia, tomu nemôžeme veriť. Yandel nám tu píše kámo do chatu a púšťa It's Raining Tacos. To je ten najlepší. Toto je super. Ado! Raining Tacos. Toto je OG pesnička, ľudia. Kto si pamätá, ten je OG. Veľmi. Kam úplne ide to nice. Tacos, it's raining tacos. Úplne ideme, úplne super. No dobre, takže Yandel tu píše po druhýkrát. A máme tu open script. LOL. LOL, kámo. Úplne. I'll write everyone. I am here to address the alligators divided against me on a public manner. Kámo, toto je GG. Tu je kámo, sú tu tí dvaja developeri. Nice, kámo, GG. Nice. Never mind. That was a different Albert. My allegations aren't public yet. Takže ideme ďalej. Nice, kámo. Takže toto je zatiaľ tu naše videjko, kde tu píše Yandel do chatu s iným adminom. I am regretting letting him have some comments. GG. Tak teraz to prišlo, let's go. Nice, kamo. Seed shop. Ukáž, čo máme do seedu. Daffodil seed. Pumpkin seed. Poďme. Nice, kamo. Mám tu nice, aspoň dobrý stok. Nevadí. Mohol byť lepší, ale aspoň tu máme Yandela, ktorý nám tu píše. Nevadí. Ogogok. I got this dude in my private server. Help! Countipek tam píše. Get me out of this server! GG. Pumpkin seed. Kamo, daj tam prismatika nejakého. Oh! What the fuck? To čo je? O môj bože, kamo, ja mám zimom riavky. Kamo. Nice. Úplne, kamo, idú petardy, brosky. Kamo. Kamo, ty vole. Yandel tu dáva petardy, brosky. Kamo, tu idú všetko na šokt. Sa to tu premieňa. Let's go. Máme bambusy. Šokt. Wow, ty vole.
Guys, this guy has nothing in his farm. Týpek GG. Pokračujeme, kamo tu. Pokračujeme úplne. Jandel tu úplne rozdáva. Tu ide petardy, brosky. Tam je 15-13, malo to byť o 15, ale je to teraz akurát, kamo. Kamo, ale koľko šoktov som dostal? What the fuck? To čo je? Ja mám koľko tých bambusov, kamo. Šokovaných. Tak sa poďme kúknúť do seedov, kamo. GG, nevadí. Have you ever played this game legit? Kamo, neviem. Neviem, kamo. Vôbec. Rina's garden. I'm so shocked, guys. Albert has no plants. What the fuck? Kanto, kde sme? Kanto, sme v SpongeBobovi, či čo? Vyzerá to, že hej, kámo. Čumte na to. Kámo, pošli. Kámo, my sme úplne asi niekde v SpongeBobe. Seed shop. Kámo, poďme čumieť. Máme tu Harvest Tool a Recall Range, kámo, poďme tu. Ideme, bomby, petardy, brosky, watering can. Kámo, daj tam už Jandel prismatika, kámo. Ani tu nie. Žiadny prismatik, ale GG. Guys, I just woke up 2 minutes ago. Jandel. Už to dal prehead. Toto už je to zatiaľ normál, kamo. I have a surprise for the admin abuses his week. Kam píše Jandel. Nice, kamo. I haven't slept in days. Jandel won't let me sleep, kamo. What the hell, kamo, to čo je? To je úplne GG. Kamo. Oh, what the fuck? To čo sa deje? Strikes motions for fruit turn to meteoric. Toto je úplne GG. Kamo. To je GG. Tu úplne to, kde sme, kamo? Tu idú petardy úplne. Žiadny prismatik. I didn't mean to do that. Kamo. Hudbička. I'm sorry, guys, I can't stop it. Kamo. Toto je úplne, ja mám tu už... It just mutates the plants. Just unstoppable for me. I deserve that. Sorry. Meteoric. Meteoric. Same. Just subscribe for me. No, it desert everyone's plants. Že to destrojovalo, kamo. Naše plants. Mistrv.
Flam? Neviem, kámo. GG. Pobehujem úplne s týmto tu. Jak šašek. He is confused. It O'Neill mutates our plans, Albert, I swear. Kamo, hoši, mne sa podarilo tuto získať aj Liberty Lily meteorik. Máme tu nový stok. Len sa kúknuť. Žiadny prismatik, kamo. Albert, if you're not gonna start running admin events, I will. Hello! Čet, ja sa za chvíľu vrátim, nechám vám to zapnuté. Čet, som späť. Kámo, som späť. Čet. Skraga aga aba aba. Kámo, to čo je? Kámo, Jandel je kit? Ja neviem. Oh my god, it worked. Kámo, týpek píše. GG. Albert, start, admin. Abusing? You're making me rage. Kámo, toto bude GG. Cosmetics, crafting. A čo je v gear? Alebo v petoch? Show me the gear shop. Tuto basic sprinkler. Kámo. Back. Kámo, typci píšu back. Čet, ja neviem akože. Ale je tu egg shop. Dobrá hudbička, čet. Something horrible is about to happen. Čo? UFO invasion. Small chance for UFO making. Be very anxious. Kámo, chat. Tuto je. Ide byť UFO. Be very famous, kámo. Úplne. Chat, za chvíľu som tu. Guys, look what they did this week, kámo. Stále tu UFO invasion. Ideme bomby. Ideme hudbička. Úplne, kámo. Ideme. DJ-ska party. Všetko dobré. Kámo, ideme bomby. Now we can run multiple weather events. Čo tu je na stoku? Nič dobré, ale hlavne je dobré, že už začal dobrý event. Kámo, teraz ide zase meteorit. Strike. Kamo. My god. Kamo, to čo je tu? To čo ide? Kamo, nice. To je dobre pozadie dali. Teraz.
Dobrá hudbička, kamo. Tu sám? What the hell? Albert. Kamo, je tu toto. Na stoku aj toto. Toto bereme. Do you think we should stock something? Áno, daj tam prismatic. Tipci, dajte tam prismatik, kamo. Jandel, dajte tam, prosím, prismatiky. Typ 1 for yes, typ 2 no. Kamo, tak typ 1, áno, yes. Kamo, 1. Bum. Je hudbička dobrá. Ba. 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 Nice, kamo. Ideme. Petardy. Úplne nice. Odišlo to. Tá hudbička. Kam teraz odišla. A čo ide teraz byť? Nikto nevie. Alebo už skončil celý event, kamo. Neviem. Nič dobrého zatiaľ do stoku nedali. Ale... Kámo. Zatiaľ to stopnem, hoši. Help, I'm falling from the sky, kámo. Sa tu konečne ozval po 5... To čo bolo, kámo? Do mojej... Kam to tu išlo, ale poďme sa kúknuť, že vraj možno dajú niečo dobré. You were grave for me. I'm so sorry. Dajte už prismatika, kamo, dajte už tam na stok. Či len na stroli, ja admini, neviem. Tak dáme recall wrench. FedEx. Ideme sa kúknuť. Keď nám dali restok, kamo? No nič, kamo, chat. I'm so sorry! Fuj, kam tu bol nejaký tučný sam? Úplne, ja neviem. Fuj, kamo. Mám šok teraz, kamo, úplne. Beanstalk! Beanstalk dali restok! Kamo, oh my god! Ešte dajte, kamo, ďalej. Kamo, ešte dajte. Niečo lepšie, kamo, ešte. Kde, kamo, toto? Ten beanstalk, tu ho mám niekde. Tu je beanstalk, dobre. Čakajte. Oh, no, this keeps happening to me. Make it stop. Chat. Pumpkin was restocked. A tam je zase, tuto ide tento tu. Zase, chat. Carrot was restocked. Carrot? Kámo, nedávaj nám carrotky, admin. Zase? Kámo, nepadaj tu. Ty tučný sam. 53 stok, čo ja to robím. Bum, 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 bum. Zase. Čo to ide? Bum. Kerotky. Kam samé kerotky tu idú. A zase meteority. Chat, dajte už tu adminy. I'm not kidding. I need your help.
Carrot was restocked in the shop. Boom. Kamo, to robí veľké boom. Tu sa nedá ani chodiť už. Carrot was restocked. Musíme tu dať rýchlo beanstalk. Basic sprinkler. 1, 2, 3. Reading tacos. Sky tacos. The mountain is white. You stop in your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Tacos. Just keep getting the dance and easy night. It's raining tacos. Giant pie cone! Oh my god, kamo! Idú bomby teraz. Ty kokos. Yes. Giant pie cone. Jump. Shake. Jump. Tu ide giant pie cone. Raining tacos. Tacos. Fú, Jandel tu dáva, že Raining tacos. Kakao? To ešte nemám chat, ale spravím to pre vás. Kakao. Četka moja, akože, tuto som. A zatiaľ kamo. Ešte sa vám ozvem. If you jump up and down 10 times, you get a free thing. Admin abuse. Get better. Kamo, bol som sa kúknuť dole do baráku. Nie, lebo tu niekto zvonil. Ale kamo, zatiaľ to ide ruč. Kam, čo sa deje? I'm watching you. Čo sa deje s týmto tu tučným samom? You beautiful. Jump to me. It's safe. Ne. Tu je tento. Že skoč na mňa, je to v poho. Kamo, ale idú petardy, brosky. Aj dobrá hudbička. Chat, toto je nice. You make me angry. Nice, kamo. To budú petardy, brosky. You will not my face, what? Kam poďme recall wrench. I'm so lonely. Show me the gear. Čo ja potrebujem? I'm coming back. Be afraid. Prichádzam späť. Čo ja berem watering can. Toto ide, čo by... Sam, čo robíš? Now I am scared. Now you're evil flamingo, then said the flamingo. Then evil flamingo. To čo robí, kamo, týpek? Ide petardy. I can see everything you're writing. Som vám pomer rýchlo predať.
You're dumb. Up and better. I want to sell my inventory. Nice, come on. And I'm reporting you. He's going mad with the power. Update bude za 21 minút, chat. He's going mad with power. Za 55 sekúnd má byť nový stok. Kamo, úplne tento zatiaľ, toto tu ide dobre. Týpke dám like. Nedík. Ale kamo, nice, že je tu Rat Chicken Masal Gorilla. Should I get some gear stocks going? Gear stocks going? Oh! Kam to čo bolo? Master Sprinkler! Recall wrench. Rýchlo. Gear shop. Kaž, kde je Master Sprinkler? Tu je. I'm in a VR suite. Shugenity hrdzo Lodvenrový rad comment. No dobre, takže toto je tu Advanced Sprinkler. Poďme sa okúknúť do seedov, nech tam pôjdu petardy, brosky. Pumpkin seed. I have someone heading to this house to cut his power. I think he's gone mad. Daj to ešte prismatik, Jandel. Sugar apple. Beanstalk 4%. To vyzerá, počkaj, radšej zoberiem nie šovelku, ale harvest tool. Meteorik nie tuto, kakao seed. Aha. Zase ide tam ten. Je tam ten sam, kamo. Kamo, ja najviac mám na strawberry, lebo budem mať... Quick! Jump onto my head. Kakao tam máš. Sugar apple. Quick, kamo. Že rýchlo. Here, let me give people low gravity. Kanto, čo je toto? Čo je to? Čo je to? Oh. Oh, kamo, holy Jesus. Pozerajte. I didn't make it. Quick, grab my hand. Oh! Cell travel, grow speed. Small chance for growing to turn galactic. Flamingo come back. Kamo. Nice. Beanstalk. Počkaj. Že to by mala byť nie harvestulka, ale... Flamingo! Trovelku som chcel, hej. Now it's my turn. Boom. Aha, tam je. Počum. Aha, tam je Jandel. Tam je Jandel. Jandel! Oh. Chat, to čo bolo? Ja som skoro spadol, ale ostal som tam. Kámo, ja som mal ten najväčší. A najväčšie to hrozné. Čakaj. Travel. To ideš beanstalk. Boom. Nice. Tu som to dal. Albert, I got to ask. He just cut my plants into little bits and pieces.
Okay, no scam. Do you want free stuff XD? What? Tam typek, že what? I told we agreed the free stuff call at 5 minutes. Že za 5 minút bude niečo zdarma. No tak make it 10. Daj to na 10. Že sprav to na 10? Si tak. Make it 12. Sprav na 12. Čo dá si ja nie. Čo napísalo? OK, at 20 minutes you can give our pet out. Picked up a giant pine cone. Ja to chcem to zobrať. Boom. Tak. Albert, how does it feel to be first YouTuber told mean abuse? Boom. Poďme sa kúknúť do Seedle. Dajte tam ešte prismatik. I feel I could ruin everything you've worked for. Chat za chvíľu. JK, I love you. Veľká. Please, my wife needs grow a garden. Kam to čo je? Bum, poď. Kam Beanstalk 6%, kam toto. Oh, you're married now. Oh, I guess. Nvmden. Master Sprinkler. Advanced Sprinkler, hej. Chat. Jan Bert is over. Kam? GG. Ideme ešte. Že Jan Bert is over. Still best of friends, right? Oh my gosh. Oh môj bože, kam. Guys, something horrible is about to happen. Get to safety now. We're being invaded. Kam také čo? Kam čo sa deje? Také by junk bots? Seriously take over? To čo je? Oil or boil? Your apple has gotten to junk mutation. They're coming. Samé mutácie budú. Cactus. Your strawberry has gotten to junk shock mutation. Run for your life. Your tomato has gotten to junk shock. Your strawberry. Boil or boil, feed them oil. Your bamboo, tomato, strawberry. Ha ha ha. They'd made oil or else were doomed. Kam, už to ide petardy, brosky. Poďme na CD sa kopnúť.
Sami budú mať mutácie. Help! Typek píše. Vote for next vidr. Boil, oil. By som dal asi oil. Kamo, to čo je? I think the junk bot. Zian, get our bot over here. Dobre, takže 13. Please think of your future. Vote now. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Oil. Nice count. Teraz bude oil. GG. Chat, toto bude dobré. Albert, you need to stop your admin abuse. Or I'm taking grass. You saved us. Ideme sa kúknuť. Zase. Kaktus. To čo ide? Rýchlo sa kúkam. Oil. A meteorik. Oil meteorik. Kam to čo je? To čo sa tu deje? To čo sa deje, kamo? Kamo? Restocked in the seed shop. Kamo, ide takáto dramatická odbička, kamo. Apel. Kamo. Finally, he's restocking. Tomato, cactus. Kamo. Yes! Tacos. Blue sky. Tacos. Your cousin's wife. You're stopping your mouth and close your eyes. It's rain tacos. Another blue sky. Tacos. Another misery. And somebody's eyes and close your face. It's rain tacos. Yum, nappity up. It's rain green. Albert has like 16 seconds memory. Roy forgot to give pet. Pomoc! Burning bat! Cheese. Kupujeme tacos. Okay, who wants the pet? Tacos. Čekajte! Burning bat zase. Druhý. Tacos. Nice, kam burning bat druhý. To čo je? Zase? Či to je len tak? Nie. You just got the junk bot pet? Junk bot? Počkaj. Ktorý je junk bot? Kamo! Takže tohto si, kamo, pick up. Ratatouille, mal som ťa rád. A ideš, kamo. So cute. Kamo, ja si ho tu idem dávať. Junk bot. Jala. Kamo, ja mám úplne peta od admina. I'm taking the control pain. Kamo, máme tu dvakrát burning bat seed. To čo je, kamo? Everyone, let's get jackpot.
A zase toto ide. Everyone gets their junk bottle for saving the day. A zase teraz idú oil or boil. Burning bud zase. Kámo, to čo je? Toto je Master Sprinkler. Kámo, toto je GG. Kámo, rýchlo. Trowel alebo recall wrench. Can't move. A ešte toto. Show me the gear shop. Admin abuse spam. Kámo, rýchlo, potrebujem Godly Sprinkler. Kámo, to čo ide? Burning bud zase. It's finally here. Kámo, CD. Here are the seeds, kámo, ideme petardy, brosky. 4 burning budy. Burning bud zase. Kámo, to čo je? Oh my god, tento event je fakt. Kámo, toto je burning bud krát 4 a ďalší restok, kámo. Bum, 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 bum. Tuto to dáme, chat. Too many burning buds. Kámo, že veľa burning bud. He only knows to run 6 junk shot mutations. Too many burning buds. Junk tento mutation. Burning bud zase pre boha! To čo je? Same burning budy. Ty vole, my už to tu hráme skoro 40 minút a máme tu skoro dva razy toľko burning budov, čo to v živote bolo. Čum, dám to tam. Všade je burning bud. Tam. Albert, you gonna give another pet od... Kámo, GG, dajte nám Elder Strawberry na stok. Čo ide? Chat. Jaj, zase je tento tutučný typek. Kámo. Ide? Čo ide? Zase ide Galactic. Môže byť. Kámo. Čum. Tu som zase tak ako skoro na začiatku videa. Kámo, teraz toto si predstav, že to už ide byť za 4 minúty, to tu bude, petardy brosky tu budú. Kámo, toto je fakt šialený event. Burning body úplne na stoku a mnoho ďalej. Mám tu Galactic? Space Travel? Neviem. Guys, you can also see the flamingo pet in your cosmetic inventory. Mám tu píčok a zatiaľ to tu ako cosmetic inventory. Toto. Squirrel, apple, golden. Toto. Už jablko, kámo, či toto tu idú petardo brosky. Ale že úplne, kámo. Toto bude zarábačka roka. Čum. I'm in call with Albert. He wants to grab in flamingo weather. Tak toto teraz tu bude. Ideme do sell, kamo. I want to sell my inventory. 4 milióny, kamo. Máme tu stok.
It's not working, I think we broke Roblox. To máte pravdu, admini. Že zrazu úplne vy úplne dávate na iný level ten Roblox. Welcome to my stand. Show me the gear shop. Here is gear shop. Čet, ja idem do záhradky. Kde to bolo? Tuto. Watering can, godly sprinkler. Tak. Yes! Disco! It's raining tacos. Tomato sky. Tacos. Tomato sky. Stop in your mouth and close your eyes. It's raining tacos. 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 Jeden pepper. Tacos. Yap, 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 yap. It's raining tea. Yap, 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 yap. It's raining tea. Shop, jeden. Co idzie? Tam idziemy bomby. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Oh my god, the junk balls are coming back. It's raining tacos. Raining tacos. Strawberry junk shot mutation. Junk shot mutation, what the? Junk shot mutation, zase. Watering. 130. Stop dancing. Or junk bots. Same junk mutationy. Tam tu idą same mutacje, chat. Too far away! Tam úplne všetky. Is password 1, 2, 3. GG. Are you serious? I didn't mean to type into the global message. Liberty Lily? Someone already hacked me. Typek je cooked. Your chance should me godfish? Please stop. Kamo, mi tu už toto ide byť za chvíľu. Toto. Bude to hodina za chvíľu. Please stop. You forgot to give the pet again. Just for a jungbot pet. Hahaha, there we go. Zase mám kamo jeho. Kamo, ja mám koľko bude mať tých petov. We have captured the junk bots, make them work on your garden. Nice. Čakaj. To. A dávame toto na sale. I want to sell my inventory. Koľko? No nevadí, kam ten beanstalk vyzerá úplne čudne, kamo. Chat. I think next time I let someone touch these commands. Kamo. I'm gonna have an push process. I'm scared you're gonna crazy. Kamo, Jandel tu píše. Ten beanstalk je úplne veľký. To má dobrú mutáciu.
Čum. To bude väčšie než to jablko. Čo ide? Zase, kamo. Chat. Zase je tam tento tu. Galaxy. Travel. Kamo, tento event je GG. For real, these times there's something special in my hand. You gotta grab it, kamo. Ja skúsim vyskočiť. Ja som tu really chat. You gotta grab it. He's trolling you all. Chat, ja neviem. He's been also cool. Ponikam za 20 sekúnd. Is being we can run. No, I'm serious. Recall wrench. Čakaj. Galaxy je tuto. On my life and my soul, I'm not lying. CD a gear shop. Pome, dajte tam prismatiky. Albert, should we get another combo with weather going? What combos you think of? Kámo. Elder Strawberry? Ktorá bola taká... Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Rainbow, Meteoric, Shocked, Choc, Chilled, Burnt, Honey Glazed, Old Amber, Cold Touched. Spravil som to, ale keď je tu Yandel, tuto, no tak typke to nejdem robiť. Recall Wrench, tu pomem. Show me the gear shop. Vyzerá to dobre. Medium toy. Nice chat. Toto je tu. Guys, we are thinking of a combo weather to run. Show me the egg shop, typek. Rare some egg. Kupujem. Ideme do mojej garden. Should I stock some sprinklers? I've been so stressed to control Albert. Master Sprinkler? Kamo, to čo je? Recall wrench a ideme bomby. Dávajte tam aj zase. Raz, dva. Bum. Grandmaster. Oh, Jesus Christ. Grandmaster Sprinkler. Bum. Už ho nejdem ďalej kupovať, ale som to robil toto. Ideme tu dať najväčšie petardy, brosky. Takže. Giant Pinecone, kamo, čo vám už? To je suprový event, kamo. Ja budem mať tu 500 prismatikov, na mňa budú čučať. Všetky ľudia, kamo. Rare Sam Rex som chcel. Giant Pinecone. Kerotka môže byť. Why didn't do and we same time? Neviem, chat. All failed. Master Sprinkler 1. Tuto, druhý Grandmaster ide bomby. Grandmaster Sprinkler ide tuto. Oil. Ide boil a oil. To je dobrá kombinácia.
Pepper seed ešte kam. Pepper dáme tu. A ide ešte oil, boil, oil or boil. Nie, grow plants, nie. I'm burning. It burns. Samé mutácie, kamo, čed, ja toto idem robiť pre Yandela úplne. Kam to sú úplne petardy, brosky. I'm gonna see the crash everyone. Tam bereme toto tu rýchlo. Bereme mutácie. Všetko možné. Volcano. Volcanic erupcia. Pomoc. Chat. Dude, stop. Kamo. Šugrepo. Všetko dostáva mutácie. Albert, stop. It burns. Kamo, všetko je to tu úplne. Dostáva to petardy, brosky. Seed shop. 48%. Čed, toto ja neviem, čo sa to tu deje práve. Help! Typek píše. Please. Come on, my god. Typci, toto. Už to prestaňte, kamo, prosím. Volcanic erupcia. Dobre. 1 milión. Sugrepo. Davis, kick him. Drink. Bambu. Zvrátili sme sa späť do normálneho života, chat. Let's go, my tu máme všetky, vole, kamo, úplne mutácie. Kam my sme takáto záhrada úplná. Takáto GG záhrada. Level up lollipop. Lollipop! To čo je? Čet, ja neviem, čo to je pre boha. Čo sa to deje s týmto Grow Garden? Albert, I'm gonna kick you for these commands. 10 biliónov. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Čo ja tam na to asi nemám, že? Keď kliknem. Nie, nemám. Rád by som to pre vás spravil, čet, ale nemôžem. Typek tam má samé bambusy. I'm gonna crash your game. Why didn't stock some level up lollipops? I'm gonna crash your... No, just stock the lollipops. Čet, jak sa tu dostanem teraz? To tu všetko zabraňuje úplne. Čet, počkajte, rare samrek, tu dám. Fuj, kamo. Level up lollipop zase. Zase. Ďalšie. Kam to bude tam úplne, toto je fakt GG ten update. Úplne zarobíme teraz. Okay, I think we need to more some abuse about the weathers. Takže, okay. Friendship pot. Počkaj, harvest tool, trading ticket, cleaning spray, giant pine cone a tuto sme asi chceli zničiť. Neviem už teraz, čo mi vypadlo z hlavy. Toto. Jaj, potreboval som... nie, toto môžeme zobrať aj.
Trovelku som chcela, no už ma to napadlo. Trovel. Burning Bat. Čiže ja už tu ani nemám miesto. Potrebujem tu asi ty dať. Cancel the moving. Boom, count. Aha. Možno mám Dragon Fluid, ale jak rýchlo. Čujte, ak rýchlo to ide. Čujte, loži ma. Úplne to ide. Black Hole, Space Travel, Alien. Shut up, nerd. Oh, týpek, jak si dovoluje. Wow, okej. Týpek si až príliš dovoluje, chat. To čo je? Nechápem. Kámo, chat, ja neviem toto, čo je. OK, fine, I'm sorry, let's do it. Bereme toto všetko. Sa tu dá aspoň prejsť. Nech tu máme miesto a ideme predávať. Nové CD a Gear Shop. Dobre, sme zarobili. A ide Stress Travel, Alien Invasion, čiže zase Alien. Toto je fakt GG. Lag. Chat, kamo, Beanstalk. Tu si. Oh my god, kamo. To kam ide máš? Toto je tu fakt GG. My laptop is overheating. Týpek píše. Úplne toto je GG. Boom. Kámo, mne sa z toho až laguje tablet. Boom. Kámo, toto úplne, čo tam dávajú, jaké bomby. Mne sa z toho už laguje tablet. Kámo, už prestaňte. A radšej dajte tam tie prismatiky do shopu. Vulkánik ešte. Kámo, chat, pomoc. Berem Beanstalk. Dávam ho tu. Idem tu. Boom. Chat, ja berem ešte Giant Pinecone Seed. I am back and I hate you now. Teraz tu toto potrebujem ísť. Turing can. Okay, I am cutting him off. Albert. I'm evil now. Trovel. Burning Bat. Chat, tuto daj, polož. Yes. Máme voľno. Before I ban you from this game. Nice, kamo. Me and the Jandel have a court date coming up soon. I'm real stressing. He's taking everything from me. Chat, už toto ide byť hodina. What the hell, chat? Kam toto, čo sa deje? Samé burning body. Tu sú. Tam píše. Tak kde bolo toto? Thanks, friend.
Thanks for letting me log. No dobre, chat, takže toto už prešlo. A teraz bereme toto tu. Burning Bad za chvíľu bude. Sorry, len som už natešený až pri veľa z toho. A kámo, je toto fakt už GG. 53 sekúnd, toto bude nový stok. Bambus. No tak dobre. This is awkward. Položím si to. A ideme, kámo. Tu dať už dajte aspoň ešte prizmatiky, kámo. Ja potrebujem Elder Strawberry a typek už má Burning Bad, ako vidím. OK, everyone. Čo ďalej, Yandel? Pokračuj. CD. Tak sa ideme kúknúť. Čo tak veľa ľudí? Niečet. Avokádo 41 kg, kamo. Thanks everyone for tuning in. Chat, ja tu idem predať. I want to show my inventory. A koľko? Petardy, broski. Recall wrench. I had to teach Albert how to run for the commands on the fly. He only realized he called the global chat 30 minutes ago. Show me the gear shop. The key censoring me. Woolly sprinkler, toto advanced. No dobre, takže 2, 1, bum. Takže máme tu Let's raining tacos. Nobody in the sky. Tacos. Nobody is by. Just stop in the mouth and close your eyes. It's raining it's raining tacos. Nobody in the sky. Tacos. And you scream. Chasing time and easy. It's raining tacos. Yap, 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 yappity, yap. It's raining tea. Yap, 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 yappity, yap. It's raining tea. Let's go. Chat, takže dneska si toto za chvíľu toto videjko asi končí. Možno, neviem, lebo Yandel toto píše, že Last Dance. Neviem. Ale toto bolo veľmi dobre. Actually funny story. Aj predľa mňa, aj ja si myslím, že toto bolo veľmi dobré videjko, je to. Sice neviem, že či sa toto niekomu bude pozerať, chcieť. Ale... You got a bonus strawberry. Let's go about to chat of raid. Come. Strawberry. We had to keep a secret as well. Got a strawberry. Okay, dope. You got the bonus strawberry heaven. Takže toto ideme dať našmu petovi. Jap, haha. Bum.
Jungbot Raid. Neviem, čo ďalej idem predať. Toto. Tak dobre, ale ideme sa toto kúknúť. A High Fried Winstruck. Lol. Čet, už dajte niečo dobré do stoku. Idem dať Recall Wrench a ideme sem. Come to my stand. Show me the gear shop. Toto... Nice. 25 sekúnd bude toto aj. A fuck. I just wanted to share my backstory. No, za chvíľu tu budeme mať jeden Burning Bat. Vyzerá to tak. Aj druhým. 66, 29, 51. Sida Gear Shop. No dobre. Takže ideme sa kúknuť. Chat. Počkaj. Takže shop nič dobré. Welcome to my stand. Okay, see everyone, that was fun. I hope your device didn't overheat like mine. Takže odchádzajú chat a toto videjko asi teraz ide končiť. Takže tak no. Čo sa stáva už? Nevadí, takže OK si ja. A chat. Ďakujem, že ste dopozerali toto videjko tak dlho. Lebo za ten čas ste mohli ísť niekde vonku, ale chápem, že niekto, ak toto pozerá, no tak je to dobrý fanúšik. Takže ja sa s tebou lúčim. Ďakujem, že si pozeral toto videjko. A vidíme sa na budúce. Zatiaľ. Ahoj!